Gaya ganti bu komang itu baru ngindang beli motor Vespa be upload di FB sombong awaknya sing ngindang beli mobil Fortuner dan sing sombong. Bi, asik ganti kurangnya main HP pura-pura sing ninggalin pas yang ngerepet bibirnya konsreng. Adi mendekat motor, ngerangsang, setinggalnya kurnane dini. Kenapa lo? Main Jep, ngalin. Ngalin. Akar mudia saya beberkan itu. Kenapa sih lo? Tadi cari ambulans ngabe pasien kan nyai? Kan ambulan ngabe pasien li. Gawat. Beli, bu komang beli motor Vespa baru ya? Mau kali adrem. Bu komang tuh ngidang beli motor Vespa nak ulian nyicil. Emangnya nyai lah kemayan cicilan nih. Sing. Beje tuh sing ada nyai repot. Menapa yang maya cicilan tiap bulan? Pipis. Anak medagang ya dipeken. Ya nyai beli motor Vespa. Apalah keranggon mayah cicilan. Daken giginya ini. Beli mayahin. Gaji beli ini yang sehari-hari gen berkeuangan. Bantu nak beli ngalegai lo. Yang ini nak sibuk masih cuma beli. Sibuk ngudiang. Sibuk ngurusang pisage. Sibuk ngurusang pisage. Mai tukar. Yang mengai belinya mak gaya jumah. Masa, manting, ngepel, nerik, mantawang. Can stresan mak gaya jumah kan mak gaya di sisi. Nah, beli ngide beli lo. Beli emosi. Yang maret teke kurane uli megai. Udah jek ngerocos. Misi mandingan kehidupan rage jak pisage. Ngidang beli kene gitu. Apa ngelar rasa jengah beli? Sing jengah adane tuh lo. Iri adane tuh. Mat kan patut nih tadi istri yang baik. Yen kurenan mar teke uli megai, koren metetegang malu. Jemakan ya minum. Takunen beli beperagat borongane. Oh, gigisan berde kenyal beli nih. Berarti yang beli mar tuh beli. Sing je beli cuma kuang pas gen lo. Nah, mun gitu mani jumennya. Jumunin kan lo. Jumunin ngai beli pang lebih emosi. Tong jeleman ini.